Hi All India Radio Aizawl ani. Ngai thatu te chibai kan bu ka cheu tun chuma hian coronavirus COVID-19 chungchang then thumna kan ngai thla hole don ani kan shia theu angin tun lai shileng me coronavirus COVID-19 hian Mizoram mai ba ka khovel pum puya harsat na le boina na satak athlen me ka Mizoram po aron thleng to a amai ro chu athlena wang hian mi pui chi ai lovin phili buai lawang u hetianga buaile harsat na te kan ton mek lai hian sarkarin mindu dan le thu chua asiam hi thataka zom hi kan himna bul berani ti shia ila hetiang kara hian lungai takle beiseibo taka omin dam thlahlel lo te po om thei ani a chutiang huna chuan ma ni nun ti top chak na hial po a om thei ani I harsat na le buaina tam tak ilo pumpel theinan thu thang dik lo laka fihlim la ICMR WHO le India Sarkar le Mizoram Sarkar thu chuak lo chu ibeng khon lo shram don nia thu fing po in ven hi ti dam aina thazok ati ang hian mani in chunga kan tom im hian mani chau ni lovin chung te le midang te kan veng ani ti shethar le thewang u ole tuna chuan Dr. Joel Pautu COVID-19 Medical Operational Team Member thusoi ilo ngai thlang u chibai ule kaming chu Dr. Joel Pautu COVID-19 Medical Operational Team Member kani voina ka soi tur chu COVID-19 kai noya riat lar tak PPE Personal Protective Equipment tangkai zo ka mandan chungchang ani henan na in kai chon dan chu droplet infection na tringin ania chu tiang droplet lo in siam na chu mi akhu ha chiao emo an thok chu hian ani chu tiang droplet in ati bollo direct a an lo khoi emo alo ti bollo bongrua an lo khoi nuwa an ka nar emo an mit an lo khoi lein an kai song thin ani COVID-19 na vei thei tura ri sang zo le chu covid tam lo rin hel emo confirm case te ne na in nim nai close contact emo hetiang dam lo en kol tu te hi an ni personal protective equipment kan ti hian mi zo tong chuan mi mal lo in ven him na man ruwa emo thom no ti na ani bera PPE noya hian pakhat na chuan gloves pani na chuan medical mask hei hian triple layer mask le N95 mask a huwa mani pathum na chuan goggles le face shield palina gowns emo coverall apron tel emo tel lo po a huwa mani pangana shoe cover parukna head cover te anni heng ho a khom hian full PPE kan ti chu anita a tunlai hen an ron lar ta ka hian PPE chungchang hi soi atul ta ani hen an ron luar ta ka hian mi pui hlau thong in medical triple layer mask le N95 mask hi an lo leya hetiang mask si khovel hian asiam thei za thi a limit ma nakina phei chuan dam lo en kol tu te tak takin an momo huna duk thu sam a lo wang ti a lo hial ani gowns le goggles mit aron per tu kan lo in ve na phei chu khovela momo na san ema wangin du zat a thei lo ani tuna central sarkar in le Ministry of Health and Family Welfare in guidelines asiama chuan full PPE pan ngai na chu pariata chi a oma chung te chu pakhat na chuan thona tum huna damlo serious henat na veirin hel a pani na damdoin emergency damlo thoha serious tak henat na vei rin hel a pathum na hetiang damlo thok na lama harsat na satak nei rin hel na sang tak ambulance a som donin palina sample la tu tele collect tu te pangana laboratory sample lo test tu te parukna postmortem ti an ngai ani chuan chu po chan thatak a turani pasarina ICU damlo en kol na lama
aerosol generating entirnan intubation emo nebulizer man ngai anomin pariat na ICU wa hetiang ang mithi anoma arwong pek tu te tan hak ngai le ni chumi lawa chuan guidelines a hian moderate risk heng ho hi chu N95 mask le gloves a lo in ven ato ti ania chunga chuan pakhat na chuan airport a in nga khom na emo isolation facility a thok doctor le nurse damlo en kol emo lo ma chon tu te pani na thil ti final ma thok sanitary staff anni hian thil khoi mun ti fai le chuat no le puan ti fai le thap ani damdoi ina pathumna damdoi ina damlo local lo dong song tu te anni hian damlo triple layer mask an lo atil ngal bokang palina damdoi ina help desk registration le screening tu te pangana khosit lo en dik tu te parukna damlo in nga khom na emo waiting area nurse le paramedic tu te tan pasarina doctor in damlo a chambera a ena doctor le nurse tan pariatna isolation room mal emo do khomna adamlo en kola na thok tu te pakuana emergency a damlo en kol tu te somna ambulance a damlo transfer tu te ventilator a en kol lo te som pakhatna mortuary a mithi lo song bol tu te som pani na CSSD emo COVID-19 damlo en kolna puan lo khoi tu te som pathum na doctor supervisory level a field investigation ti tu te tan som palina healthcare staff quarantine a thok tu te damlo na rin hel anga lang en dik tu te tan hei hi N95 mask le gloves lwa in vena atoka central guidelines a an soyani low risk heng ho hi chu triple layer mask kan ti surgical mask ti bok le gloves buna in ven atok an ti te ni chung te chu airport lama chuan airport a help desk a thok tu te panina immigration customs le airport security a thok te tan pathumna airport a khosik lo en dik tu te damdo in sekinga chuan pakhatna no pangle upalam in en tir tura local pui tu te tan triple layer mask ato panina ICU emo critical care atanga mithi mortuary a son tu te pathumna damlo ompui tu te tan triple layer mask vo ato kani hospital pon a hian ambulance khaltu in damlo emergency ward a ason puin panina ashale aganwadi na thok tu te tana field surveillance anti in pathumna mi quarantine a anomin triple layer mask ato palina quarantine center a thok mi a risel thatlo en zui tu le khosik lo en tu pangana quarantine facility a support staff thok te home quarantine tan mi quarantine a omin triple layer mask a fu in ato panina khami quarantine a en kol tu big chole a tul dang petu tan gloves bunato chung ko dang tan engma angai lawani mas chung chang hi claim soi bel leila tuna guideline sa hi chuan mi pui zong zong vuwa hi tul ala tilem lawa ma se zirna thren khata hi chuan mi pui za somriat hi chuan mas vuwa ilang chuan henat na hi kaidar hi ati top the ti te ani mask kan lo vuwa ani point WHO chuan mask hi kut ti fai ngun chu alcohol based hand rub emo sabon le tuya kut sil ngun lo chuan asot lo
chumi ba ka him taka pai ithiam le tur ala titel bok ani mas dora tanga le hi dar ka rut bak man tur ani lowa man non chi ani lo a hu emo atong ani chuan thak ngal tur ani mani thui chop mas 100% cotton puana thui hi virus particles a somsari chu minveng thei ti ania heng mas mani thui chop kan vo hian meter nia in lat kha kan la zom tho tur ani mas i vo a i tong dona pianga i po tha ke mo kuwa e mo meisial i zu dona i kut i ti thiang lim masa ani lo chuan i mas vo khan omzia ani lem lo bok i thui chop mas i vo ma in fai takin sabon le tuilumin i su anga darkar nga nisa i phawang i siam chop mas i vo ma in i hriat tur chu fai takin i su photang i vo ma in i kut fai takin i silanga i mas ahu emo atong emo ani chuan i thak zel ang i thui chop mas kha voi khat i man zoin i mangnon tur ani lo i su fai pa lo chuan pangana i thui chop mas emo mas dang i vo point alet lingan vo le mei lo tur chu wang chuan medical mask kan ti big triple layer mask le N95 hi chu a thei ram chuan damlo en kola thok tu te tan zu ramila mask kan mang du ram ani point mani thui chop 100% cotton a dobola thua kha mangila a him tok tura ngai ani kan ngai thak tak kha Dr. Joel Pautu COVID-19 Medical Operational Team member in mipuite hena thucha ani a tuna chon Dr. Lalrin oman namte COVID-19 Medical Operational Team member in mipuite hena athucha ilongai thavele thongang u COVID-19 Medical Operational Team mingin chebei ka buka cheu coming to Dr. Lalrin oman namte ani a COVID-19 Medical Operational Team member kani Vena hian khovelin nasataka aboi pui mek COVID-19 chungchanga mipuite hriat tur poimo khati zolte karon soidon ani ama sabera chuan tuna kan boi pui mek virus hi kan hriat angin coronavirus family zingami ania SARS-CoV-2 tin namingan phua he virus hi virus tharlam tak ani awangin khovel poin ani natik tak hi ala sa chiang lo ema hemi awang hian loin ven dan le inen kol dan apo boina nasatak khovelin na toka a en kol dan bika phei chuan chiang takadam doi mu chua alom lo nge ani atira chuan mithiam ten classic virus ni anga in khua alum chho chuan revele mei tura beise na te po oma nima sela hei nipui kanhan kai chowa kiam lam a in akaya ten zual lam an panta zel mei chu nia tin he shikhi apai ate alan chu hun hi hatira chuan nisso matanga nisom pali ti te nia anu dewa chuanin nisom ni pariat thleng po ani theye ti an ni le zela tin he shik dam re zong te po hi khovel mithiam te hianin chiang fek foka soi thei an la nei lawa kan hriat zong chu nge thil nem lampang kan ti puan thomno ti vel ain thil sakhat dokan thuthleng thir kongka le adangte a hianin adam reizok ti ania chuta po chuanin da kareng zat nge dam minit eng zat nge dam nieng zat nge dam ti hi chu chiang taka soi thei alani lo chewani he virus hi in kai chon ol tak ania adar chak em mai boka kan soi to angin ani na le ni phung tak tak hi kan hriat chen lo awangin ni tin mai hian he hrik chanchina hianin thil thar hriat tur a om tila kan soi sual tamom love he melma kan do mek hi engang melma nge ani kan threlawa khovel ram changkang tak tak te poin an do zo me ulo hi keni ram te tak te India ram marchak kil khora om ram re thei damlo en kol na man ruwa te po du thu sama tha le duanga tam nei thei lo ram hian engtin nge kan lo ma chonanga engtin nge kan lo in ven ve theyang ti hi apoimo lai ber chu ani ome
mizo mi puiten kan lo ti ve thei poimo deuh ka ti pali te in soi ho do ni la pakhatna chuan kutsil fai that mithiam zok le WHO in Sri Lanka kan inven theina na ada poimo em mai chu kutsil fai ani kan kut hi atam thiang ber sabun nen uluk takin second som ni atanga second som li kan sil thin tur ni a mithiam te seidana phei chuan darkar tin deuh tho hi kutsil fai tur ni e antia hei hi keini ramanga da chuan alo har sa deuh te poni theye aeng poni se atam thiang ber kut kan sil fai thin tur ani ti hi achiang ome engtika nge kut chu kan sil fai ta kang le kan chuain kan chua wana te thil kan khoi thina khang kan thil khoi zo apiang akhanin kut fai thein kan sil thin tur ania kut sil na rem chang alo om lo ani pon hand sanitizer paila chu chuanin kan kut kan sil fai mai tur ani kan ho huna kan ho vele thil nang kan khoi mai in kan kut kan sil fai le tur ani boka tin ina lo om tan thil kan nei dona piang in le kan ei zo apiang in kut kan sil fai nge tur ania thil kan ti le kan khoi zo apiang in kut fa takin kan sil bok thin tur ani hemi ba ka hianin mai kan khoi mai in kut hi kan sil fai nge bok tur ani tunla hian gloves bunte kan an ti muwa kain soi muwa mitam tak chuanin gloves kan bun hianin shikla katamin veng tura kan ngai amaro chu hei hi thil dik ber ni lawa gloves bun ai chuanin kan kut longa thil kan khoi a kan khoi zo fa taka kan kut kan sil kha kan thsel na tha zo kani amaro chu lo thei lawa gloves bun hun te lo om ve thea chunga chuanin lo thei lawa gloves kan lo bun ani chuanin kan khoi tur kan khoi zo khanin gloves ka fai takin kan silanga kan sil faianga chumi zo apai na tura kan paianga thatakin kan pai mai tur ania chuan gloves kan pai kan lia kan pai nuwa po kan kut kha fai takin kan la sil fai cheu tur ani panina chuanin tunlai kan thular street la re mem social distancing ya poimo emema hei hi kan threlar hle ome hei hiana soitum ber chu midang tene na in nei taka om lo tur ti hi ni lo thei lawa kan chuak emo midang dena kan om khom ani chuan midang tene na kan in kara fit thum tal kan da nge tur ani hei hi then khat duam deuh chuanin fit ruk tal kan da tur ani anti amaro chu fit thum kan da chuan apom ome hei hianin nana strik kai kan hriat chilo kan buran lo om theini chu mi te lakata an kal an har tanga nana strik chuak lakata kan kai lo nanin min veng don ani tin hei mi sang kan oma task force at kan lo in manga duty tur kan lo chuate ngai theya chung kan chuani kho te po social distancing kan ti hi ingai poimo sam mang o kan duty na kan om khom na po ala theang berin fit thum dana tal yom thinang o ti hi kan in cha duani mizo te hi in nel kan in kom na po kan om khom na po anin ko thuak kan hanom ho thin kan nia tun ero chuanin nang yom na ke kom na tiang deuh khan in latlang ang kan him tlan na jok tur ani e virus chungchanga khovela doctor lar tak mai doctor fosia chu chanchin la khom tu ten an kom na chuanin he na strik chungchanga hian kan in ven na na khovel mi puite thumal pakhat che cha thei don la enge cha ngam ti chuanin a chan na chu social distancing ani chu wang chuanin social distancing apoimo azia chu chuan a soifio ame chu wangin tu na ri chuanin ril ru le thinlungin nai se taksa ero in la thri phot meangu kan dam tlan na turin pathumna chuanin mass shren chungchang ani lo theilowa kan wa chu angai ani chuanin mass I hreng sam ang mi pui mi mir tan chuanin kan hriat lar surgical mask kan ti le N95 kan ti te hi kan thren kherangai lawa heng te hi chu damlo enkol tu medical mi ta na duan bi kan ni angin khovela po tu na hianin in dei lo na ema chu wang chuanin heng surgical mask le N95 mask te chu kan medical mi thiam te ten damlo an enkol na an manatan izwa sakila mi pui mi mir chuanin cotton pona tangan kan thui chopanga kan thuanga heng kan thui chop te hi hrengila mi thiamina himtok emani antia chu wang chuanin
mass hrui chop hren hi in ti muila kan chuawana khoilo lo kan kalna po I hreng thinang u heng mass hrui chop hi ti chuanin kan hren zo po heng te kan su fa yanga nisa dar kar nga kan pho chuanin kan hreng non le the ni ti hi kan thil tha chu wang chuan hi economicala mi pui minol pui tan chuanin I thui chopila heng hi hreng thinang u I hreng namang u ti ha kain cha le du ani e ti chuan apalina chuanin tuna kan man mek kan hriat lar em mai lockdown kan ti curfew ti kan soi bok hi ani a hei hi tun din huna chuan apoi mo ber ti la kan soi sul tam om love khovel ram sang din hun han anila lockdown kalpui thalo le kalpui lok lo apiang in he na shrika wang hian an tur na sa ti chualang cheng em ani khovel ram changkang bera kan ngai USA me po lockdown akalpui lok du lova tin akalpui nu apo khawtakin akalpui theilo awangin tuna chuan aram mal khaya lak chuanin he shikwei tam na ber ani lor lak nge nge ani hei hianin lockdown poimo zia chu tilang jeng em in ka hria India po lockdown ram danga in kan kalma puya tundin huna chuanin India mi pui tam da na tanga chut phei chuanin hriwei hi alatlem le a hei hianin lockdown poimo zia te thata kan kalpuya shiklaka kan ve nana athat zia te hati chiang lein ka hria Mizoram po in sarkar le task force kaltlangin lockdown chu hlotling takin akalpui meka tin hei hi hlotlin na hi sarkar le task force te malak na ani pialama Mizo mi puiten thataka sarkar le task force thu kan oina ra ni te poina langa hei hi tin tun din huna phei chuanin India rama akalpui thaber kan niom boke lockdown kan kalpui mek awang hianin amairo chu lockdown kan kalpui mek awang hianin harsana tam tak mi puin kan tok ti chu hairol ni lawa abik takin ni tin eizong te tan harsat na satak om nge yang ti kan ring amairo chu mi hiam zok te phei chuanin an chu dan na tong phei chuanin ni somli pakwa lockdown kalpui hi he shri kanin ven na ta na thaber ni anlati cheu mai ni chu wang chuanin harsana te tok mai ila aya chiat na rap thlak zo khovel ram tam takina an to mek kan to velo na tur le kan nam tlem te kan mi lo na tura poimo ani don si chuan hun rei lo te harsan na tor angai ani poin chel taka kan ram dam na tura kan tor tlan te po angai ome zoram me pui tangrualila sarkar le task force te thu oin ti turan ti le ti lo tur an ti te hi zom thaila ramtan thanem ngai takin I thok thawang u ato bera chuan kan ram channa na sang thok a mi in pe zong ten an ma ni zone thewa an na te thataka an tho theinan an ta ni tong tai sakang u kalome kan ngai thak tak kha Dr. Lelrin omanam te COVID-19 medical operational team member in mi puite hena athucha ani tuna chuan Dr. John Zominga COVID-19 medical operational team member in mi puite hena athucha ilo ngai thavele thungang u chibai ule COVID-19 medical operation team atrangin Dr. John Zominga thanga kani COVID-19 virus hi nana rikte te mitamu thamlo enlen na po mu thamlo ani chu kan taksa ron lo in thok na dot respiratory tract a abua khuara chuta chuan in thla punga he thok na dot tele akal kong chi rang chua pa te bu khuarin chung te chu e chia a chuap chunga pneumonia na satak thlening thoha na satak le rokna khosik tenen taksa ti chia thi na hial a thlen thin ani henan na hi kan riat angin khu ha chiao thok lak le chilper atanga na rik darte midangin an lo hi pin kai chon thei ani a tina dang le chu khang khu per chilper chungan an rik om te kha von bana te dokana le manro chi rang a lo tlakin chu midangin lo khoi ve ta sela akuta tangin a mui mai vela khoin ati dar theya na rik midangin a lo kai ve thei ani ti te kan reboka tin borua ka hian aleng vela chu kan lo hi pal ve the ani ti ngai dan te po tun na hian alo om thar le a chu wang chon na satakin khovela hian adar chum mai ani December 30 te a chainan mu chu kha tuna chon ramza le somriat chuanga he rikhe alo dar ta a nuai mi hring nuai som pani
nuai som pathum donin he ri khi an veya chuti lain singsari donin an thi pui to a India ram nge ya po mi sang li chuang zetin an veya za chuang zetin an lo thi pui ta ani engwangin nge he ri pui he lo em kan ti chuan he ri pui le he ri pui thlen tu COVID-19 hi khovelin ala re chiang lo em ani tin ati dam na tur le atha na tur dam doi ala om lova ain ven na tur vaccine in chiu chi le ei chi an la mu chuak hek lova thok na dot le chuap a khoi poya wangin a en kol na hi hau tak em a he tianga dam lo za panga zet te chuan ICU le thok na chan pui tu tur call ventilator an mamu awangin India ram le Mizoram ang damdoi en kol na le thok tu ta cham tak rama te hian a lo zual em thin ani tin kan soita kan khan in kai dar hi aul sam hle boka tuna hen kan hlawa kan tria a vei te le an chung te hial po kan kom ser lek ani hen an na dar zel wang hian tuna chuan biak in te kan khara meeting le sport chi rang te po kan ti topa bar kan ti mainom chen na resort te tin sikul le college te po kan khara thona le jin veiwa na chi rang ti top ani a in thliar na te le inten ton na te thlen mek ani eng tiang takin nge i le bar zon na ati chiat don ti poi chhut ngam ani lo chuti khomadan na dar zau le min khoi poi thei chu a en kol na le ti dam na kan la mu boxi lo wangin kan ti thei om chun poimo em chu inven na ani he inven na konga hian kan vai en thuruala kan tran ho atul a alian ber tanga ate ber thlengina kan ti thei mai point poimo tak pasari ronsoi katumani point pakhanna chuan screening atir beralo endik na kan riat vek kha thona tum huna te bus station a le state in kalpo na kongpuya te building lian then khata te healthcare personnel damdoi lama thok tu te an lo ding thina chu chon khosik ten ena tin ming le address te le tun naya jin veiwa na te le thil dang tam tak an lo zot thina ni hei hi mi puiten kan troi oma poimo tak zeta kan ni na le kan om dan dik tak zeb lowa kan ril atulani zeb ru ka wangin indiaram mun tam taka le khovel mun danga te po na hi alo in phum ruan na satakin al luai thina damdo in te po khaya khar hial ngai om thina ni ti kan riat kha screening a hian mi puiten thei topin kan troi om atulani poimo le em dang pani na chu quarantine kan ti he ni som pali chung a ran pa in da ran ti ani a ni som pali chung hian he na rikai te chu na hi aron lan to beise emoron lange to tura beise ani atul dana zirin he ai redu po da ani thei hei chung kwa te khotlang ten kan zom le kan troi om apoimo em ani hemi chung hian khatianga mi kan da ran te kha an man ruwa mutbu le eile in le bungbel te baka an mani hygiene an risel na mai khu na te kutsil fai chung chang te film khur taka mani nun enkol te an mang thin enkol na hun te an mang thin ani atul dana zirin he quarantine period a hian thisen test te le roka tanga sampul la ka endik te po anti ve bok thin ani tun naya thu oi takin mi engmo zatin he quarantine period hi an pal tlanga alomom em a hlim takin na tuar lovin an chung tenen anin zom khom anin mule ani ti te kan ria kan lom em a thu oi na kan mu hi Mizoram tan Malsawm na ro pui tak ani tin poimo le em pathum na chu isolation kan tia hei chu medical de uruya mi quarantine an om chung khan COVID-19 na ang chi deu emo khatiang na nai na thlen khosik rokna te khu le tho khar san na te an lo nei chuan rang takin dam do ina da lu en kol ngal turani chutiang ni lem lo po mi in lama ompo hetiang nan na nei kan ni chuan rang taka in report vat hi kan ti turani chu mi pui mi mirin kan ria ta poimo a he hi thil poimo tak number pathum na ani number palina poimo le em chu pon chua lo emo midang te lat the ang bera om hi ani
nan na rik hi in chung aron lut dek lova anti fiam thin chuwang chuan pona kan vakal khan na rik kan vakai in chunga kan la lut thin ani chuwang chuan in a tom pe trula in a tam the ang ber tom tur om tur ani top mai lo thei lowa mida me pon chu lo tul chuan midang te lat the ang ber om angai ani kan khu hian fit thum metar khat vel kan va khu chua ka kan chil per tele nan rik te hi awa thlok thei ani anti na sat taka kan khu emo kan ha chiu va khian chu ai thui deuh fit ri atanga fit ruk vel metar ni vel a thlok thei ani anti bok hemi awang hian mi te nena kan inkara hian fit thumat lem bera da tur ani a du thu sam phei chuan fit ruk lai po da atha anti le zel to ani chuwang chon bazara te damdoi dora te kan in tlarin kan bulami te nen kan in nai lutuk tur ani lova puipun na lo thei local ani po in kan bulami te nen ala the ang bera kan in kar space kan da tur ani pangana poimol em chu kut fai thil khoi lor duat te lo thei loin von ban te do kan te thut thleng bung ro chi rang le kong ka pui von ban te kan han vuan lo thei lova he film kan film khura trul ta em ani kut sil fai fo hi apoi mo a second som ni tal kut sil tur ani a kan kut kan sil hian 6 step kan ti point paruk kha kan reng tur ani anti kan kut kar nu te kut jung tangka le chuar zong thei sa bon nen fai takin kan sil tur ani chuti ani lo chuan thil kan khoina khan an rik lo kai ta se riat lo lanin mui mai le mit le nar te kan khoya chutang chuan na rik hi kan taksa chunga kan thok na chunga ron lut thin ani kut sil fai ba ka hian alcohol hanrap kan ti alcohol kut sil fai na kha kan pai thei boka chu man fo atrul ani tun line mi then khatin gloves bun kan ur tan thar tariawa hei hi that rualin dik taka kan man angai ani glove buna wanga himta emo thil du khoi lor thei kan ni lo chuwang chon glove kan bun point thil pakhat kan khoi jo dang kan khoi le donin kut sil fai emo alcohol hanrap emo kan man nge ngai glove buna wanga thil khoi lor duat kha chu bun lo ain a hlawm zo ka chuwang chon glove bun lo kut sil fai kha poimo zo kani ti khai thar leng thil paruk poimo na thil paruk na thil poimo em mui le mai le nar khu na face mask chung chang hi ani hei hian thil tangkai takin na thoka chilper kan khu chuak tur na rik om na te min dang theya adang theya tin rik om na boruak leng chilper le khatiang kha kan hiblu tur adang thei boka thil chini in hei atangkai em ani puipun na te damdo ina te bazar le dor le pon chuana hei hi hren war tur ti in tunain thu chu om thar le tlat maya chuwang chuan hei apoimo em ani kan soitak ang khan glove kan soi ang bok khan face mask poi dik taka kan man atrulani hemi mask kan hren don hian kan nar ko na le kan khabe that takina khu tur ani a ain kara ong le bo ruak lu theina chua theina om tur ani lo ani tin ahmalam nar zon le ka zon te le chung lam te kan kutlong in kan khoi fo tur ani lo kan tong don le mi kan biak don in phel lo tur ani kan phel don ani chuan ahmalam atanga phel lovin aba na hruya khoi tur ani a kan bengbul atangin phel tur ani anti tin in lama kan su fai thei emo kan lo khoi don ani point kut fai a khoi tur ani hrim ani tun lai hian cotton t-shirt puan ang 3G thua ni a thuin heng hi atangkai hle mai ti an soi thara fai takin a suk theya ni sa phorovin nod rovin aman non le theya aman atlom box ya atha em ani anti surgical mask le N95 te hi doctor le nurse te le hetilama thok te mantur ani awangin le atam tok lo awangin anni tanian khek ramila antibok ani pasari na a hian film khurna tur dangte a oma
zial zumi tan kut fai tak chunga secret fo turania kut bal chunga secret fo pa kan mui kan khoi tel fo hian nana hik in kaina chan sa om theya kuwa emi ten kut fai tok lovin kuwa te kan khoya kan in syndrome hian nana in kaina chan thil om thei ni na lang boka tin kuwa ina chil chak te hi sima trul hle a chil la tanga in kai chil pera tang in kai theina wangin tun lai khovela film khura trul tak zetani chutiang chia chon sa da muam mi te po sa da kan in chuk kan khoi ron lut luda kut bal le kut fai lo ten sa da kan in muam trom chuan apoi thei le don ani soi to angin dor kai ten an counter te an poisa bom an khoi te tin chu ba ka thut na te von ban chi rang te hi finele mo lai sole mo hypo solution emo an ruk fai fo atrul ta chu wang chon kan thil khoi tura te kan thil de tura te in pol nuai lo film khur taka kan nun kan man atrul ta tak zetani atop beratan indiaram sarkarin nisom ni pakhat chung lockdown ati nisom pali april hian top don ani he lockdown hi apoi mo hle a chunga kan soi point chi rang te he hun chung hian that takin a khu veka thil thatak ani China rama an hlotin pui ni ina langa tuna hian Italy le Spain te po an tran me ka USA kwan tran har tha anti vel le ani mi pui van tlang chet vel na te bazar le pui pun na te in tlopo na te ti top vek ani India ramin a that pui ngei be sei ila kar khat hun kan la nei ani he hi do thei takatur ram tur le a trula ni patron engemo ni engemo zat hanti sei thei te le te po trul mai theya a trula ni po do ram turin le a lotlin na tura tha le zung seng ram turin mi pui te kan ngen du cheoni kalo me kan ngai thak ta kha Dr. John zo minga COVID-19 medical operational team member in mi puite hena athucha ani chuti zong chutun chumata na coronavirus COVID-19 chungchang BIHCHIANNA thumna kan ngai thak ho thei chu ani thenli na hi kan ron bua sai le thuayanga min lo ngai thale theu don nia